August ni ti dan mang in anglote hrillok na thum het le zol chu kan nei ni khuwa lo wara varpa arsi chu in thillunga lo chu malo zong chu khon war mun thima eng an ngai sakanga in ngai sak chuan in ti tha ang petira thon ni bung khat chang som pakua Bible ziak tu ten an ngai dan te mi hring tonga an soi chu angaya mi hring te zia ani chung mi te chu tharau thiang lim thok khumna dong an ni a mi hring tong hriat na pham kim lo wang emo mi hring ril rungai tu na fel tok lo thu tak man thiam tok lo wang emo in mitam takin Bible cherin ma ni ril rem zong in an thathiam ta thina le lam tang ten dan bu ta cherin chu tiang lo zong chuan ngai dan dang nein an lo bel ve thung thina ni pathian le kha thu te hi mi hring te hne na pek ani a ma se tlema chuan in ka hla tak taka pek te an ni a mun than le hun thana pathian in rem chang le tha ati angin mi hringa athok thin tharau thiang hlim hriat tirang zelin mi hring te dan lo ziaka atira chorno chuta aku mom chuta ara alo om thin atir bera akung chumi nuwa chuan avoi chumi nu le a avoya chuan bu fang pum chu hei Bible in kan nena asoi dan chu ani pathian le kha tu hi in rem fel thap in dot thafel thap ani ngai kherlo Krista thil makti te pokha athlen masak dan in dota zia anilwa ma se rem chan dan angin athlen dan chu zia ani meya chu tiang chu Krista thil ti theina chunglamin apuan chhuwa dan ti ani Bible tu takte hi tui kep lunglu thu ruk angkha ani a na sataka beya zon chu ngai ani thin bi thuaka alan dan ang me thlir tu ta chuan thuk tak anga an ngai hriat na pon lang tak nen Bible thu in kal anga lang chungchang chu an soi thazena Bible thu nei na po an rin hel pha ta thina ma se thu tak ne na in rem thinlung nei te ro chuan chunglam hriat ti na dong thei tura in peisa thinlung pu in tai mat takin pathian lekha thu an zong jok thin ani